muri Release International Mission niryo yabaga ngo bucarimuka aje Rwanda ubu nyine aba muri Foursquare City Starlight yanje iyo hoteli yanje Rwanda ni kwizera ko murumva ko atangirira amana gatabazi mbese convention center yanje ni kwizera iyo shatse kuja mu hoteli henze nahanga ndagushimiye wa Bea ariko warizeye wa abasaza nibo zavango ngo yaremeye waremeye ufusha uriya mwana muramu wawe kera nguvuye mu nzu warakomeye Imana ishimwe yagukomeje na mukecuru na muzehe na ndutira nabandi turabishimira Imana ino mikoro iyi Bea tarafa niwe wayituguriye tutazaja kukuvuga iyi yari nziza igitangazo kwimaze ngo gusasa niwe wayikuze yamarikuri iwiwe muwiwe na ndutira yamariza na moja kwa mbili nano mwikanisa uwo muntu utakundi iparuwase ya wonyisha kamerame wonyanga none urwango ruzarwisha uwundi muntu ariko urukundo rugira ifayi Yesu Imana yaradukunze iduha Yesu Ibrahim akunda Imana ayiheza Isa kandi ufayidikishe isi pima keba kandi nushaka ndikenera ikiro nishaka ibirobo ariko irobo ifite amana ikiro se ugejeje ikiro uba wakoze ibyikirenga mugani wa rubona nushaka turanga irobo ariko ifite amana kwi nanone nyine pima ibiba bibe nano tuzamura amaboko dusingize haleluya
sofa hey Kima Thank you.